tahun merdeka, 50 tahun merdeka. Baru kita minta, please, UMNO leaders, MCA gerakan MIC ni tak boleh pakai yang dia pun itu. The battle is actually with UMNO. Must not forget. MIC kadang-kadang cakap je, wah bukan main. 2-3 dia bilang gurka. Tambi apa mau? Who listens to you? Siapa dengar? Siapa dengar? You mean UMNO respect you? You can even resolve a simple issue into law. You can solve. Apa bising? Bukan. Duduk. Dengar. Battle kita ini dengan UMNO. UMNO ini dengan simbol arrogance. Arrogance kerana nak tutup. Takut. Why can't UMNO conduct a free and fair elections? Question number 1. Why can't you have it? This is constitutional guarantee. Raison d'être. Basis. You govern kerana mandate. Mandate dari rakyat. Organize free fair elections. You can't have that. You can't guarantee even that. Why? Because if they conduct a free and fair elections, the fear is they will lose. So let us start macam boxing match. Memang kita tahu round 1 kita kena pukul. Kalau dalam 12 round, kita memang 3 round memang kita satu almost tiku. So we must therefore work hard. Bukan komiti di atas kertas. Everyone. Ini about our children. Saya tak pernah cakap mutu pendidikan, quality of education. Mana? 20 tahun dulu, universiti juga sekarang. It has declined. Health services. Untuk orang kaya, okey. Untuk orang miskin, kalau you ada sakit jantung, you tunggu berapa lama? And even another one. What is wrong with this country? Apa kita Chad, Zimbabwe, Bangladesh? Servis kesihatan kita. Kehidupan. Harga barang naik. Harga minyak. Walaupun revenue dari minyak itu melambung naik. 100 bilion ringgit satu tahun. Net kepada kerajaan. Harga minyak masih naik. Saya bulan sudah di Bahrain. Minggu sudah di Kuwait. Saya juga study. Semua negara yang mengeluar minyak. No oil producing country in the world yang naikkan harga minyak seperti Malaysia. Yang net exporter, maknanya ada minyak, ada hasil dari minyak, dia tak naik. Walaupun harga minyak di antara bangsa $120, it's immaterial because that's what we produce. It's not because the diligence, industriousness of the UMNO leaders. There, memang ada di situ. Di Kuwait, you know Kuwait. You tahu pasal Prime Minister tak ada di open inaugural session of the conference. He was called by the parliament with the Minister of Finance to explain why they lost money in the investments by the Kuwait Investment Agency. You know, apa Kuwait very democratic? No, but still far better than Malaysia. Kita Petronas not answerable to Parliament. Menteri Kewangan Kuwait dari 9 pagi sampai 5 petang duk kena jawab ahli Parlimen tanya. Ini baru disebut transparency dan accountability. Absent dalam negara. Sebab itu saudara, yang kita change itu. Baik kita dengar problem. What do we have to offer? Saudara baca buku Jingga, Origin Book. What we plan to do in the first 100 days. Tetapi bagi saya kata, I want to do something in one day. The first day. First saya nak tukar colok.
This kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia. Kerajaan pandai, rakyat bodoh. Kerajaan guna media, rakyat tak gerti. This must change. Jadi sebab itu, announcement pertama kita ialah nama kerajaan itu bukan kerajaan Malaysia, kerajaan rakyat Malaysia. Supaya the Prime Minister, the Minister, the Chief Minister need to be reminded, this is the people's government. You are just holding it as a trust. It's not your government. My government. Pora. Jadi my government, my money, my land, my timber. Itu Taib Mahmud punya masalah. It's my government, you know. Why you talk too much? Are you from Kuala Lumpur? Get out. It's my government. Pora. Yeah. Saya kata, is the people's government. Please understand, tiap langkah you ambil, suffering itu dirasa oleh rakyat. Minyak naik, menteri, Perdana Menteri, orang kaya, anak orang besar-besar, dia tak tahu dari mana. Alah, naik RM2, naik 50 sen. What is this? Come on lah, don't exaggerate. Itu pandangan dia. Gaji duduk di Kuala Lumpur 1,200. You tengok di Kerinci, di lembah pantai, di Brickfields, berapa orang yang just struggling to survive. Why can't Mania be assured anak dia bagi good education seperti mana anak menteri? Why? You ingat Mania untuk third class citizen? Why can't the Ipan be given the seat? Saya di Kedah. Mengapa anak dari Jerlut, kampung Melayu miskin, duduk di sekolah yang paling rendah dan tak diberikan layanan yang baik? Apa sahaja? Karena negara tidak ada wang, negara kaya. Ini poin kita. Sudah, you must think what happens to Michael juga, to Mania, to Swili, to Mat Lebaidi. Kalau kita boleh fikir begitu, then we are truly great Malaysians in the spirit yang kita bawa. Ini saja mesej. Ini minyak naik, gas naik. Semalam dari Perlis, pantai Perak, nelayan boykot. Sebab dia kata apa dia? Kami dapat makan macam ni. Even a clear irregularity in the marketing infrastructure. You go and buy from Lumut, beli ikan di situ 40 sen. Ikan yang sama beli di KL RM4.80. Jadi sistem itu irregular. Form of exploitation itu ekstrim. Trial and error. Kemudian tarik subsidi. Dia kena bayar. So dia kata we can't survive. Dari semalam sehari tak mau keluar laut, tak mau ke laut nelayan-nelayan. Sebab dia tak boleh tahan. Saya dapat teks, tolong Anwar, please help us. Tolong cakap di parlimen. Saya kena gantung parlimen. Lupa pandai dulu. You know, jadi saya dah baca, I feel these are poor guys. Apa influence dia? Dia cakap TV 3 nak lapor, utusan Malaysia nak lapor. No. It's controlled by the rich. I mean they corrupt. They don't care. It's just pure power yang akan mereka pertahankan. Sebab itu saya kata, satu hari kita ambil alih. Saya nak bagi clear signal that some things can be done. Saya pun tidak bodoh. Saya pun 8 tahun Menteri Kewangan. Saya tak mau janji yang bukan-bukan. Saya nak janji sekarang dalam masa 1 bulan semua orang dapat RM5,000. Saya tak boleh. Yang saya boleh janji apa? Hari ini kita masuk Putrajaya. Less than 24 hours. Saya akan bagi keputusan untuk turunkan harga minyak di seluruh negara.